Geldin mi? Kayda yürüyorsun ya. Atan geldi. Hırsız var eken başına çöp sındırıp koyayım. Bas yağındı. Kantse de öz atan koy, öz atan. Ушундай атадан көрө жогу жакшы. Тойдум мен ушул атага. Жақшылықты түшінбеген ақмақты сен. Жакшылык? Кайсыл жакшылык? Мен мунуча 1 жылда 2 эле жолу гана көрчүмүн. Жакшылык деп. Өзү ичкени аз келгенсип, сени кошо ичиргени жакшылыкпы? Сени тапкан акчаңдын баарын ичип алып, түгөтүп коюп, карызга батырып коюп, ана сени кошуналарга чуркатып, өзү кошо чуркап, ичип түгөндөгөндөн кийин өзү жоголуп кетип, ошолбу жакшылыгы? Карыздан кантип кутулганыңызды эсиңен чыгарбай кой. Жол деми бакырып атаң өлгөнөт. Суке. Oo, kızım gelip kalkan duruyor. Kandaysın? Çoğayıp sıp-sulu olup. Kayra kızım. Gel. Ulan ne? Atan ben adam tütüleşip koyuyorsun bu. Адамча учурашып сүйлөшкүң келсе, бир күн соолчу сыранам сенден. Мен сенде көп сөзүм бар. Сейілдің үйі қайсы жерде көрсетіп қойсыз ба? Сейіл? Сейіл. Теге әкемдің, өйдегі әкемдің үйі қызыл. Прозадегі оқу жайын бітіріп келген. Ошол. Мен өз түйтпеді. Сіз кім болсыз? Мен курсташ элем. Чолпон атаға баратып, учураша кетейин дедим эле. Сізге Сейілдің өзі керек пе, же ата-энесінің үйі керек пе? Өзі керек эле. Өзі қайда? Өзі тұрмышқа шыққан. Turmuş. Kantip. Ала kaçıp кетті оқшайды, білмеймін деді. Мен аларға бара алмай қаладым ба. Үйі қайсы жерде, үйі? Үйі. Теге ортаңқы көшеде. Ай, чоң жігіт, чоң ақтам. Үйесінің аты Жұманазар. Атасының атын айта албаймын. Қайнатамдыққа ұқсас. Öldüm ay. Öldüm. Құдай, жігітім бар деп бақырып атпа böyle. Құдай, ошон жігіт ұқсайды. Қой. Aleykümselam. Сейілдің үйі ушул. Sen kimsiniz? Ben Сейілді көрüşüm керек, жігіттер. Niye sen Seyil'de görüşün gerek? Ал Жұманазардың қолықсы екенін білесің бе? Ya. Жігіттер. Алтын тоссоңар жаман болып қаласыңар, ей. Да ты чё, жаман болып қаласың? Тоқыла, мен еттің райын. Қояп тұрсың
alınıp keteyim. Karangattın sen kaysı olamsın ayt. Апа, мен Сейілді көрсім керек. Aynan seyir жаңалы tınsı dele. Görmeyle koçum dinetini alıp keteyim. Сейіл! Сейіл! Askar! Сейіл! Сейіл! Seyil, aylanayın esine gel. Senin altında yelin kapkalı şağırım tırat oylangın bulam. Askar. Мен мындай болот деп такыр ойлогон эмесмин. Эми кеч болуп калды. Сейіл! Сейіл! Мен сені таштабайм, Сейіл. Элемде де сошо десін. Бізді күтіп отпайбы, Сейіл. Жок. Мен кетпейм. Мен кете албайм, Аскар. Мени унут. Кантип унутам, Сейіл. Кош. Назар, айтып бер каракчыларына. Аскарга тийбесин. Тийбейт. Айттымы болды, тийбейт! Şövden atamız atana arzışı varan tapkan söyüzden
Kayran kez kanday sonun bak ele Tarigin en söterip turar ele Sağınıp samap gelsem saparından Samayın samalgılı sığar ele Kış çildede kıyalım cayda ele Kılığın kırda gazo tayda ele Altınım kayda jürsün aman bol dep Aktığın asmandağı ayda ele Gün öttü gün kura Yıllar öttü Gül dolgup bizdin jaştık ırlar öttü Sargarıp күздө düştü Кандай дем алып атасыздар? Жакшы. Абдан жакшы доке. Дос деген ушундай деле билинип турбайбы? Кана досум, таанышып кой. Саламатсыздар. Мен атым Дөлөтбек. Сейил. Досум, биз күтүп аткан сулуубуз ушу турбайбы? Жакшы, жакшы. Макул, жакшы, анда силер дем ала бериңиздер. Мен өзүм ишимди кыла берейин. Рахмат. Мыназыр экөөбүз ысык көлдүн эң терең жеринде турабыз. Менин сага деген сүйүүм ушундай терең. Чексиз. Махаббаттың башатын чандың бере Байқа байқа бағылып алдым бере Болбосо бозуланға менден артық Корком. Адамзатта ушунчалык бактылуу болобу? Бойсалып ашык болуп қалдың бере Көңүлдөр мустөрөрдү бар электе Көз жаштар көйшал болуп ак электе Тамшылам суу куябы Болуптур, мен кеттим. Келесі тоқтасаң, ұзатып қояйын ба? Узатпай эле кой, мен өзүм эле жетем. Келесі шашылбачы. Айтсаң, саған не oldu? Мага эмне болуптур? Билбейм, мен бир нерсени сезип турам. Мурдагыдай эмес. Койчу Айбек, капкайдагыны эле сүйлөй бересиң. Мен кеттим. Шашылбачы эми, сүйлөшүп туралычы. Айтсаң, не oldu сага? Экөөбүз мурун бири-бирибизден эч нерсе жашырчу эмеспиз. Кудай урсун, сен дегенде билесиң да. Колуман баары тең келет. Ой, агай. Не жата элексиз? Эми кыздар жата элек болсо мен эмнеге жатмак элем? Буга чейин эмне кылып жүрдүңөр? Жөн эле. Кыздар балдары менен гитара чертип ырдап отурдук. Керес. Сен бир ырыңа мен көзүм урунуп окуп калдым.
Ошондон бери уктай албай отурам. Кайсы? Кайда десең, барар белем. Кадырыңа жетер белем. Кадыр агай. Чынбы? Рахмат, жакшы. Жакшы жатып, жакшы түш көр. Kadir aylanıp gideyim. Senin gelgenin жақсы болбоду. Актеректе чоң энем бар эле. Ошол каза болуптур. Мен шашылыш жөнөп атам. Эми өз балам болуп калбадым, кагылып кетейин. Келези да кечигип атат. Мал салды жайгаштырып, көз бола көр. Мен тиги Муратка жабышып жетип ала коеюн. Арты кайрылуу болсун. Эми сарсанабаңыз бул жактан. Мен өзүм карап азыр мал салып, өзүм суук болсо өзүм коем. Жакшы барып келиңиз.
Саған не oldu Gerez? Мен сені жақсы көремін да. Сенчи? А сен достарың не кийладың десе, не деп жооп бересің? Айрыкча тиги Айбек. Агай. Мен қаралығымды көріп атасың ба? Мен бір атым Атолла! Рахмат сага Айбек. Бирок сенин колуңан келбей турган нерселер бар. Жолукканыбызга кубанып, ал акыбалыңды жакшылап сурап аптырмын. Кандай жашап аттың? Билбейм. Сени менен жолуккандан бери өзүм ушул суроону көп жолу бердим. Кандай жашаганымды өзүм да түшүнбөй калдым. Жуманазар менен жашаган алгачкы айлары өлгүм келди. Мен жаман оюмду сезип калышса керек. Жарым мүнөткө да жалгыз калтырышкан жок. А бакыт төрөлгөндөн кийин балам үчүн жашап келдим. А сенчи? Мен ичип кеткем. Ичип? Ичсем, сени унутам. Күйүтүм жеңилдей түшөт. Ошентип жүргөндө Сабирага жолуктум. Ассаламу алейкум. Валейкум. Кандай эс алып атасыздар? Керемет. Керемет эс алып атабыз. О көл былтыркыга караганда ушунчалык өзгөчө ажайып болуп кеткен окшойт, Бу жашап аткан сайын көлдүн баркын билип сагынып келип атсак керек. Канча болду келгениңиздерге? Биз бүгүн эле келдик, бирок ончакты күн эс алабыз го. А силерчи? 2 күнгө келдик. Жакшы. Бул киши биздин үйдүн жарыгы болот. Кошуналар чайга чакырбайлыбы? Я. Эмнеге чакырабыз? Рахмат. Чай ичип кеткиле. Экилөө күн болгондуктан абдан жеш пландарды түзүп алып турбуз. Азыр эле бир жака жөнөп аттык элек. Мейли анда. Мейли. Мейли, болуптур. Санжар, мен ушу кишини бир жерден көргөн сатам. Менимче медицина тармагында иштейт. Мүмкүн бир институттун директору болушу мүмкүн. Чоң жыйындарда жолугуп калабыз экөөбүз. Ким менен ичериңди билбей атасың, Мына, мен жардамга келдим.
Ой жаным, ошундай айттырбай билген айымдарга даңк жана дүнк. Эс алуу жакшы болсун. Кээде түшүнүп жыргатып коюп турсаң мени. Ой оңбогор. Сеники дайым эле ушундай. Өзүң үчүн гана жашаганды билесиң. Өзүм үчүн жашаганды мага сен үйрөткөнсүң. Магабы? Түшүндүм жаным. Алайын.